priča o vladavini prava. Svi nas upućuju na vladavinu prava i normalno i tako bi trebalo da bude. Ali ako nema ovoga o čemu govorim, ako nema međunarodnog sporazuma, koji je stariji od domaćeg zakona, tako piše u Daytonu, ako čak ni sudske, pravosnažne presude ne znači ništa, onda smo mi stvarno izvan zakona. Ne čudim se da to traže ovi iz Banja Luke. Oni ovo vide kao zadnju fazu svog projekta. Država im treba samo zato da bi taj pečat sa države prenijeli na entitet, izvršili unutrašnju sukcesiju, stekli suverenitet i to oni žele. Ja se čudim da međunarodna zajednica upada u ovakvu grešku, ukoliko naravno nije namjerna, a mi ćemo se potruditi da svi u svijetu saznaju za ovaj presedan, da se čitava država stavlja izvan zakona praktično. Okrivite zato međunarodnu zajednicu? Apsolutno. Ja ne volim teorije zavjere, znate. Novinar sam i meni treba puno dokaza, činjenica, argumenta da bih nešto ja rekao, da tako, mislim, to bi trebalo da je pravilo kod svakog novinara, pa i političara. Ali što duže ovaj posao radim i što se sve ova ista tema više i duže kotrlja, sve sam skloniji tome. Pa ću to ublažiti, tu teoriju zavjere, pa ću reći ovako, uvjeren sam da je ovo projekat. Sve što se dešava u Bosni i Hercegovini da je projekat. I poslije Daytona ide dovršavanje nekih projekata. I ka čemu to vodi? Evo ovako, ako mi dozvolite da dovršim ovo što sam rekao, ja ću vam nešto reći o teoriji zavjere i praksi zavjere. Dakle, evo što je uradila međunarodna zajednica, kogod da je to, u ovom slučaju je to Ured visokog predstavnika. Pravobranilaštvo je počelo raditi na knjiženju Bosne i Hercegovine, državne imovine, onako kako to treba da se radi. Stigla je preporuka, jer znaju da ne smiju narediti da je to ilegalno. Preporuka iz Ureda visokog predstavnika, potpisao nažalost visoki predstavnik sam, da se to ne radi, jer to kao otežava dogovor. Pazite. Dakle, pravobranilaštvo je rečeno da ne radi svoj posao. Visoki predstavnik derogira svoj zakon. I sve ono što su rekli prije njega i učinili visoki predstavnici. To je jedno. Drugo. Prave popis državne imovine. Da vidimo o čemu mi to govorimo. Rezultat je da je popisano samo 3,01% od evidentirane državne imovine. Ovo o čemu govorim, naravno, mogu i dokazati. Jer smo se potrudili i ljudi su nam pomogli da popis državne imovine koje je napravila ta komisija i evidenciju koju imamo uporedimo. Kome je namijenjeno 97%? Dakle, da li onima koji su prometovali bespravno tu imovinu ili onima koji će tek prometovati? Ja ne znam. Ali 97% te imovine nije tu. Rekao sam ovo i na CNN-u. Da. Zašto ne bih ovdje? Da. Čestitao sam, i to je bio zadnji, mislim, posljednji intervju Kristijane Amanpour, koja zna mnogo o Bosni, na CNN, onda je prešlo negdje drugo. Rekao sam da se zahvaljujem predsjedniku Clintonu što je dozvolio da se zapis koji prave jedan novinar koji se zove Taylor Branch u knjizi Clinton Tapes ili Clintonovi zapisi ili trake, kako god hoćete, je rekao sljedeće po pitanju embarga na oružje. Pitanje je bilo zašto se ne dozvoljava tim ljudima da se brane. On je rekao ne daju Evropljani. Zašto? Imaju dva razloga za to. Ovo je na stranici 9 te knjige. Iznose dva različita stava i razloga. Prvi je javni, ono više oružja, više krvi i ta priča. Naravno, meni interesuje ovo privatno, što smo rekli. Privatno. Mu je François Mitterrand rekao, radi se o nekoj muslimanskoj naciji, nešto to. Dakle, drugim riječima, nećemo dizati embargo, neka ih ubijaju. Britanski zvaničnici su rekli, a sada ću ovo citirati. Ovo je bolna, ali realistična obnova kršćanske Evrope. Dakle, nastavlja se sa embargom. Drugim riječima, po svoj prilici i posebno gledajući gdje se sada Evropa usmjerava, ima poprilično onih kome je samo prisustvo Bošnjaka ili muslimana ovdje smeta. Hoćete kažete da ovo sada što se dešava je nastavak tog istog projekta?
Ovo je praksa zavjere, nije teorija zavjere. Zato sam rekao, ovo je praksa. Dakle, siguran sam da ima takvih, siguran sam da to utječe na njihove odluke. Pored toga ima i drugih stvari. Treba završiti Kosovo. Kosovo će se završiti cijeli slučaj onog trenutka kada neko u Beogradu, bilo koji predsjednik ili predsjednik vlade, bude mogao reći izgubili smo južno, dobili smo zapadno. I tada će to biti prihvatljivo, do tada to ne smiju reći, a znaju kakva je situacija. Mislim da je vrlo važno reći međunarodnoj zajednici da su ovdje, dozvolite mi jedan ovako termin, da su ovdje u teškom ofsajdu. I zbog toga oni su svjesni toga ipak. Zbog toga to traže od naših poslanika, naših izabranih, dakle ljudi, da potvrde to, da dignu ruku za to. Oni to ne mogu učiniti zbog toga što znaju da ono što rade, ne da nije u redu, nego je potpuno izvan, ne samo izvan zakona, nego izvan svih civiliziranih normi. Pazite, na primjer, imate pravo svojine, građansko pravo svojine kao evropski princip. Gdje je to kod nas? Dakle, za nas ne važe evropski principi. Gdje je denacionalizacija i restitucija? Restitucija je rađena u entitetu Republika Srpska, ali selektivno, samo za jednu etničku grupu. Jedno vrijeme. Ne znam kako je bilo dalje s tim. Dakle, tu je diskriminacija bila. Evo, o tome se radi. Dakle, mi moramo i domaćoj javnosti reći o čemu se radi, kao i stotine puta do sada. Posljedice onakve privatizacije su teške. Dobro. Posljedice ovakvog prudskog rješavanja državne imovine su takve da nema povratka. Međunarodna zajednica ovo ne smije da radi. I mi ćemo se potruditi da svaki subjekt u međunarodnoj zajednici koji želi da zna na svim nivoima sazna ovome, da im kažemo da ovim ubijaju između ostalog ne samo vladavinu prava, ne samo da Dayton stavljaju potpuno na stranu, da se presude pravosnažne ne provode, nego se o njima raspravlja. To nema nigdje na svijetu. Ne samo to. Bilo kakva ideja o integraciji i evropskoj, građanskoj Bosni i Hercegovini, da nema nikakvu šansu. Jer će tada biti definitivno podijeljena na neke 2 ili 3 tako da je etno-teritorijalne jedinice koje nemaju veze jedno s drugom. To raditi, a govoriti o evropskim principima koji od nas traže denacionalizaciju i restituciju, prije svega se to mora uraditi, koji od nas traže vladavinu prava, a to je krivična odgovornost onih koji su prometovali ovu imovinu i svaku drugu bez prava. Dakle, to su 2 principa evropska. A evo, politički govorimo o nekom ostavljanju nukleusa za budućnost, za buduće generacije jedne pluralne Bosne i Hercegovine. To je najveće nasljeđe Bosne i Hercegovine. Pluralne Bosne i Hercegovine u kome ima ne samo tolerancija, nego evo suživot, mada su to već isprane, podobro isprani termini. Time se ubija svaka mogućnost reintegracije Bosne i Hercegovine na ekonomskom planu i društvenom planu.